Khasi Hills Autonomous District Council lani ka KHADC ka lapin mi ya ka jingbtha ka ba lapin bana pan khanglat ya kirang ba shnong sordar shnong matabor badmintri shnong ban ai ya ki no objection certificate lani ka NOC ne kata ka jingyo jingbet ban seng ya ki dukan de kyat bat kiwe ki kam khayi ba yadai bat ka kyat hapo uput usam jong ka council kani ka jingpen bana baladang shen ka lalong hadin ka jingya thir jong ka executive committee lani ka EC ha ka jingya lang jong ka ha ka bala pin pau ya ka jing ngok khya halor ka jing nang ki ha ka jing don ki dukan de kyat bat ki jaka de kyat hakeleng kishnong ba pher man sngo thu khamba halor kani ka jingpen bana man tang ni don bat ni ya arngut ki rang ba ki ban ai shengi ya ka jing shai ka ba khambanya halor kani ka benta Nikong ning sharp nga pediam subha ya iba Denzel Renachen iba dei u MDC bat EM bapet ya ka ilaka bat kayo kahat. Nga kubleiru iba sambor lang dingdo iba dei u secretary dor barshnong urkalyar u bedeiru u businessman bat uba judon benta ha kaban kentiu ya kikam lekai. Pediam subha fi beron sya program. Ningkong ang sedang syana fi ba Denzel ngasung tu ba ya kani kan notice la plat pat ba kala enforce lupa menta nak bentar ji mentoi jung ki pat ba ki bam tip kai kata kan notice ba ka KHADC kadang penbi kini singi bala let pila men batai khamshai ko yang ko ai blay fi ba aran fila invite ini hakani ka platform ni ko ai blay ru iba sam khamti long la ilong ba ba ichu ithau hi ti ngan poi bi direction ni ka jing pen bana fi hakan e ka jing alang jong ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha khadai tarik bana ba harwei ajar pursan ni hing la sukhya plat ini jing mi pathar gini ki wine store mo ya kata kala mi pathar ti ring la kata sikat di ya kini ki ya ka imlang salang yi long ying long sem ti nakada ngi la shim ya karai ban mana bat ban betha kum ofi mene yirong ba snong i sorda snong i matabor bat i mentri ru ba ngi kimde issue man ai kino ki permission nari ki jingbet bat ki NOC ya ki wine store ya ki bonded warehouse bat ini karkhana ki ba penbi ya kini ki jingdi mo kini ki alcoholic beverage ona katim phang hale hakani ka notification ba mengiru ngira ai ba ada dan gajing menjur jong ka dorbar snong ramut borok yum di tang nu romba snong ne la executive committee mod dorbar snong borok we bakin ai ban ai NOC ban play timut ya kata kila ban yu ban play kan te tangga tahi dengan notification jungi ti ba sam ke gajing smo fi halor kani gajing pernah halor kani kan notice kum secretary snong to ni kong ni sharp ma ko ban a shwa ji kublai hi ba aran mi pla qot ingi shakani karansan mengini thir lor kani ka benta kumjuru ya i MDC badan buram i ba Denzel chan i badeiru i EM jong ka ilaka bi per ka yo te ka jing khot jong pi nga ni le si ka de ki ar benta ka baning ho ngade kum nong penya snong jong ka dorbar snong ur kaler ba haju akwi ka benta de kawin ki business ki bangi ni trehi ka de ya kani hi berkait kitip ya sam khamti mo ngini len chu ke hi kadiru ka first walk in liquor store po migalia ngi wanra mengi tu konsep te ngani keren so siban so ya business ya kani ka business mo te so bangan poista ka benta ka ba arte ka benta ka beningkong la pikir mau usnam arjar khasaw hadien ba kani ka NGT ka la khang ni kata ka jing salan doyong hani po jela jungi ka ki khajna ge bapen pahu ya kepala yarong jong ka sarkar jela ki di stang nalai tili kita ki commodities na tagi jingdi ka petrol diesel bingiyo ni petrol pump bat ka kiat bingiyo na ki wine stores tifidan bok ma pikot yang ana marnga ngadan lang pat petrol pump bat wine shop temena kan yang nang pensawi yang hiru ya kata ka khajna ba 100% ka khajna na ka diesel ngisi so government kalai 0.1% ka khajna na ka petrol ngisi so government barga bahedo khajna ka din ka kiat ngisi wadu lai 4% sa government te kini ki khajna ki bingilom ni kini ki nama kini ki dang hap apo kami galia value added tax te kini khajna ki bingilom ni kini ki naka diesel naka petrol banakiat pihak bansutu ki
di bakongsan ba ben penbit penbiang ya kajinan kam jong sarkar ha kajing siu jong ki ya katulap ikinong tri sarkar inong tri sarkar ang ni pihak bansutu nong tri sarkar kamut gitu ki nong tri ki betre ki office sarkar kinong hikai school bat ki college sarkar bara juga poru ya kinong mikmat kin ki MLA ki minister ki di kinong tri sarkar ti pihak bansutu ba ka khajna ka bingilum naka petrol ka diesel bat na kiat hi kadai penbit penbiang ya kini ti bat kabahe do ni kini ko mga pensabing fi di ka kya lumon do 5% te pinang kan mau dang kini gi banay dang dam kadang file ka RTI pak introduce ka government of Meghalaya itu ka integrated excise management system badang tu 100% ya ta ka khajna ka badai ban penpaho ya ka apply rong jong sarkar jela kidan ki kadan no kani ka company ka banabar ka na Hyderabad ka banwan train ka kambat 100% ki sino ikata ti way kata bingila idon lang ni mo bat IM Badan Buram ti kum katu ka longan ngani akin yat mo kum katu ka Citel Infosystem Private Limited ka buwan na po Hyderabad mar katu along no 100% jong ka khajna ka bingi pelum ka ayora na katu 100% ya ka volume of business ya ka jelai bro ka way kam dunasyo ya ka 4 crore ka sisnam kam ning batang sikilmat ka di ka basisnam tilada ka sisnam 4 crore ka ja khajna teh kesan senam kolong 1,000 crore ngas kum kata ka khajna ngina la ban penbit penbiang ya khamtam kami gitu ginong ikai ka dinas allowance jungki bubun ginong tri sarkar te kum ya kata rong akwa ban keli kan la gitu gibri ki bawan lay kila ada biak lemban em naka ki HDC naka sales Standards Council markat kum justu junga ka tu kalawan baik ka ni ka certificate of trading by non tribals kalawan baik tu ka trading license kata everything saya keren naka wi ka bentar te habedi pada bat kani ka notification bapmi nakaliang ka council ya kisnong te jingsha kadang kami inti bikin lang ki kirang ba snong ru ino panya snong ring adan tang mangai le dit kan kan bi tek ya ka ka baja snong le jong ti dahai kini kita yohi kadang dan his pang kani ka jing pensai nga ka snong mo ba kana pensai ka wen kilat pathai ku bor ya ka jing penmi bakla jong ki ya ka we pat ka kerteng jong snong ya ka baja snong jongi ti kor kaliar hi ngini keren bi ka phang hi nga poi trikam mang ti po snong or kaliar hausnam arjar khat saw ti nadu ti por nei kila bun mai ti kong ki baye die ya kani ka IMFL kidan ki bedi tu kiat ka siru kalong ka jing die kalong bean ti arjar kat saw kat san kan riu kini gilai tili kisnam gilong kisnam ki ba ba nga ngamat jing jenjar ba nomor penbai ti kam snong ti omdei tang nakatu ka jing di yiti ki bat kiat pareng bat kiat kasi jing di illegal ndrei yakini ki try jaka ki bahe ka jaka de ki ba asong wai kelumar pat yakini ki iki barjela ti hakitu ki laisna marjar kat san kan riu kan nyo ngakan mau bonang spoi be pot tanat me tu pot nomor song ban penbai teng teng si beje ar beje lai beje steng mir ngaban poi mestap ti hatu snam arjar khat nyo ka jongi ta kalalong be kum ka ta ka public hearing be fiong tingi dan tangkat parangot kita rajaka tinga kalau di brokat parangot kita rajaka ti hang tu ngila daya tirhi kata ka first meeting i bangong iking ong sha nikong sha iti giba ya die tu ka kiat mah kadan lang bat ka nika MFL ta kiat pareng engine me foreign lika baktu kiat kasi ngong iki ong page ni pniya sa da kani kelenti ti kami hap shoot nomor kani ka jaka shen kan sa he te nomor ba kelasang dan ketuka New Shillong Township keladan kani Grams Hospital pilap stu la sha tang hadien supposed na me kan saya ki jingya ki kali nang ni ka masa sirkai ba te pensyu ne sa da kani ka kam kamlong te ka ba fi sangi no shwa na shu ong ki kata wan da ka kam da bolong te ba di kini ki ba ai wai bade ki bun ki trai jaka hang tu ba ai bun bai ki barjelai gitu ong pihak banwat da ka lenti ki penengkam no ka jaka da ka pak lenti nomor ba ban bu ya ka kerteng jong bar khoi kiti ginom sangwa juping sam kam ka register berben bah te ngakran danda hiru iki nga kapur bi film bai wai fi muja fisya kapur ba poi setana chapan saja nga te ka ba pi penbai ikini te hari nang tu pada hadian artiyo ngi songbyang pada sakta ka meeting kata te kala ya kham jrong jingi tirdu te ngi kadang chani kong sai tu jingi dikiat bian ti snong mo te bar khoi pun sngo ba ka de kata ka lat ka mai jakpo jong ki penang penstart ki kunjung ki pensiu by school dak ka kam ka baki ki trei te ngindai kran lingkot ka de kata ka livelihood issue biki ong ki pareng te but kita ki brio ki baju ai wai ru ki bebun ki nong sang wai bar jelaru gitar ki ong ba dag bingilum bai wani kini ngi yo pensiu by school ki kun ki jungi te kadang ka kantin baki ong shimau artli ki sim
Tinggal kot ngong iki ket ngoto. Ada kadai kata ka BPM je kapot nang ni nai. Ti bani ka ba pisu ye dia kum ni. Ti kam la bare visa ba Apply not apply. approach government. What hok na ya ka ba ka government ka license visa ni clear kita ki legitimate wine shop mah ki off license wine shop. Ba pi clear kata ka along no shipper. Ka along no sibentai ka je kapot jong piru ngak lam pendu so bat ka baar ka along no fi regulate da kapor. Namar ka abu ke government sepau tu kapor ibu sepau duk kenai beje. Ti baraju kapor gitu ki ba euro gitu ki try jaka ki berhenti jaka bahaya gitu runga ai ki option ngong da piru pi kwa bantri ka kamu no business. Ka belong legal as long as ba ka government ka ai NC nai. Ngin ai pi ki NC ngin pen promote halor artli ki nongrem halor ka beningkong ba pin bahkan kan ne ta jaka po ka jong pi bat ka baar pi pen ko jad igini ki nung songwai ki jong pi kan te mo pi nga try ki brig buju al ti man shwa ki snam arjar khatwe hadu arjar khat nyo marngas tu nga pendu snam arjar khatwe pin kan mawa tu ko kaliar mo shwa ka long kumno te sipor la mi ka kerteng da ka we pat ka kerteng jong ki barjela ki apen mi imi ki ka kerteng te dan bang ipoi ko mengi hang tu ngilum modwat ki try jaka ni penyo ka sanat na po hima meliam ngi register po dis council bakni kalong ka bakongsan ba kadai tu ka schedule ngan ai lang bat pareng bat kasi ti ka tu ka certification bi ki ai na dis council ingi tu ka por ki ai ka pareng bakan long official ki ai ba this is certified that Urkalir locality falls under the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous District Council and is under the purview of the 6th schedule ki yong ba ka snong Urkalir ka ha pa po ka jingkmi jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat apo ka perman jong ka 6th schedule ti ngang ting pentri kam hok ka 6th schedule ada pikan mau mencim sene marangja ka tu ka jinja bagi tu ki bihari ki snai ka tu ka pandal chat puja ki jongki ngapa pun pra bi marmar bi klamyo ani sinu shnong namar ngakwa bagi ha pan suthu ya ki ikhtiar jongki darbar shnong te habe dei bada ba kani ka phang nei ya ka jingdan ki wine store po urkaliar namar ngap kran bitang ki shnong jong ka jingdan jing ki wine store urkaliar da ka baburan mut ibro hi ka long ba nga ai ki kalat bakin nyat da ka bolong legitimate ti kitui ki try jaka ki ba yadan kamba nyungut ki ba one hop ki ba mi hop ki ba one pan ya ka NC wine shop ti gitu ngila ai ki NC ti nakaliang ka excise department ki pa ingi benda public hearing ka shlong tu ngi khod ibar khoi ki try jaka ka shlong kam ta kan cubu ngi mut ban play ya kani ka kam nai ka public hearing ka jong pi ngapen sign la manga bat i bat danzel cubu ka public hearing jong bat danzel pi pen sign la pi bat manga te ngi ya ka i ka belong haur kaliar hi la long no da ka jingitip lang hi jong dar barsnong bro bengi khol di bar khoi ki try jaka na mala da gimya da ka tu galinting inum la ban long ka ti ka shlong ka sa shusa ka sa shlong slam sa tu tahi kanyat Te badan sel hakajla ka jongi ka bor ban ai yakini ki no objection certificate le ni ki license ka shong bi thik tang ha ka excise department ne baka KHEDC ne ampi kani ka ban play hi wine store ne gi you pha manyo shabit ya ka naka excise department ya ka license mangili na ki ECDC mut kawan tana da ki non tribal wala ki non tribal ane di employ ya ki brio ki badi ki bamdik ki non tribal biang temut ki wan ska label license tiga trading license ba label license ba da ha ban sna ya dukan thamai ha ka ba thali e temut ska building permission fees ane ka police verification ki NOC national ki excise ki bro na ki bamdi na ki ECDC tu NOC hanyo national police verification ki police but naka excise department hanyo ka license bro te kring ak ni halo ka timing mo ban pinmi ya kani ka notification beli fis ngo ba kapor klabyang ban pinmi ya kani ka notification pi menta long bos kata yang lai but kajing bahaba ngilet shunu menta pilit seorang ne penihar seboy ne pilit soyong ne pi ka asang kenrei kadang bun ni ki store ti bun he gibri ru lawan ut singi lawan mat ani ba la jur plat mi namar ke impact na kajing sniu da kajing kerei da kajing bun plat ka jur plat astong atau kumong iba mene ha mablingan wasa pentor bagaya ti men mit nang tu pen i kajing ya bun bri han tu kajing ya kajing kelumar kajing ya show adat ke accident noise disturbance ka burun kari han tu kan ti mentah film kan bang development tu area ru man kwa ban invest tu jadi area kalau tu fi man kwa invest tu jadi area tu kalau disturbance plat ti hagisnong gitaru kaura iga domestic violence ka penbun iga dependency ratio mentagi beriu
kiok pang ge begedi ke mi ke health issue di kilong kemi hak menyemi itu mau apa ada layap ne ula pangjur pi jika ke increase kata haru te financial stress sukadan mentala da uni sidi umur kepisah yang kaduna pi te ke domestic violence sukajur pi te kadang economic impact kumta menong kumta kan productivity mana yang iba kora revenue dikata hak ben ngisi tai kemudian di tambah ke efek lu ya bon gilang ke efek dekar jur plat terangi minta ngiso ba minta the right time bangi ong bagi tu la dan tu badan tagi ban mi thamai ti long strict hak bannya stick no ketika kita ingin dapat ke jingdon jung kini ki wine store minta kala kibun ke abun labon ti to kila dan lupa fin e begim tungim kita ka yaki kam kita yaki ru henry yaki ni bathma penmi thamai pan ngapa menyo sngau na pi basam ya kita ni deki bon kini ki dukan te kemut banyo yuta NOC banyo kita ka jingbit ka besuk tam kan kamde shu ka ke berjenjar ti batay ki nong pi ki jungi kata proses bagi ki la banyo kini ki NOC long ngiming la don hani ka kam ini tu la kam long ini tu janai ba mo ban play ki wine shop kam ni kong e bi habn kam shop ni sinu shnong ada pimio kan ni sinu shnong ka exercise department kam la ni so ti menta ka shong bat kinong panya shnong kan ki so dan kam ne mo ti ban anong fi la da pila ai yo wei kan la ban long ba pinum alat lang ki we nomor kiba kwa ka kam kiba tangan mah ki bon ya kadi katai ka shong balik kisnong ti menta ka presidia ka banikong do pihak yo ka si nusnong ti kumngi bros ka tu kampat mi kata ka certificate kata ka notification na dis council shwa jong ka tu ki penmi notification na po hima melim marngi tu ka hap po melim simship ti ka hap po ka jing kmi lang jong dis council ti hadin ma kami ketu notification ba nakaliang ka hima melim dul kipan ba ginu ki business ki berliat ba ka MFL Indian Meat Foreign Liquor ada PI ke NOC ki haban yo lang ke NOC no hima melim ti ya ka ba kawan kata ka jing patha na po hima melim iki bro ka ngong bet lada pi lada bio so fin le exercise lada bio ke NOC nang nangi ka snong public pan so ke NOC na ki hima melim tinang tu nak hima melim pi habli submit apa exercise tega exercise kemudian yang iba mana kan wan syaka tu ke police verification hadin ke police verification di shwa bakin ai kata shwa bakin proses ke file pada na po superintendent of excise shpo commissioner of excise nakaliang ke level jong superintendent of excise ke wanle kata ka public hearing di kata ka public hearing kadi kemudian iba ngi kon di berwa tengi yang tu kemang batai pi mana shwa bangin ya ai kata ka license wine shop ru ngila da bilong shwa da darbar snong bangin solve tu ka jing pen block bang iba ang tu maka tu jung ya di illegal besudi bi an kum tu ki penyeng ka kali ru srok ta sha baki sajmat syai kata ru daerah kidan ki snong gi bay di long kamong batang snong jungi bedi kata shwi snong ri di tamalong kinang bani di bu di lesi kalong kam spaji medan ba kami ti ka public hearing por bikiwan na po excise department nga kalbe igbar ka kitray ka na mariya ka bangila da biray dia po darbar te ka jongi kala kumba i ong i ba jungi kala dawan hi na kata ya kata ka baytip lang po darbar kamday ka ba syuay tang urang ba snong na sekretary snong mga marwe ka bangila da bilong siya da ka meeting arza kanyo te bla da ka kren hi da ka basay hi te gitu gi try ka ki bawan ru ni abi hi te ka public hearing jungi da kalong ta kan ngirap lot bi hi na para try ka ba ngirap nomor habakadu kalong no ngi habirap iwe te di kata hi ti badan zel hatu fiyo imo ya kani kum kata kesin jam ke biang tam lani ke pakka ban ban bu renti ya kini kajing fi ban ong pe ini mas tu ka we mo ngina ki HGST ka board ngi kalong limited bom ne last tang ni ki dukan ki non tribal ti ngila ban sim action ti ngidon ka power na ka po ka regulation jungi Henry kabor hi ban regulate ban khanglat igini buru ki illegal ne ki ban control ban regulate ki legal likaru di no state government ka bi issue license ka bala ban cancel mo gani kajing pena kam tre kam em kata am tre kam pi bang mo fi limited mende kum gani ngila ban I direction mi hey Henry ban lead rate ban cam ban khang unauthorized shop vendors mo ki badi ki kiat kita ngila melihat government
Berregulate ya dukan ya timing. Ban cancel ke license. Tahu dia government. Di kita bro ya distance tu. Mentah preventive bakaran ke distance tu. Aspa meter negi institution. Nak jeseng na hospital ke kita bro gimana government fee. Aspa meter mentah asu gila relax dia 50 meters. Di ki restrict bak timing. Di power hi ban stop ban khanglat ya kani ka jing roi jing iu kani na government hi kambun. Power jangi kalau limited tang itu buang mana ba bat ya kani bangi isu mata notification ya gisnong bakin num ai NOC bat ki permission kai tang hantai tingin num don ka power you te the only power ngi don sibu lada kini dukan wine store nani ki bonded warehouse kini ki operate chem license lady jong non tribal kan te gini tingila bangin si segi material sungki bangin close ka shop sungki kata kan ka power ngila mo ba ti biaban cancel ke license pat mau bikin ki wine store ki dan register but HKCC yang non tribal lu ya gitu pat ti bagin su cancel untuk inum lah ki ban ai thama jing masuk hari gini bak don bari mensua ti bagin su cancel untuk umla nomor bagin don ka daw don complain dan only ngespan recommendation biang na senong ya fresh recommendation ba ngila nomor renew ni hari asomna nginang ni sedien nginum NOC non tribal ban pli hang ni jing inum masuk. Tiap abangi pais kata kajing dikiat be an mah kembang no. Keleng saudang kasor. Kum nung ila bente lakam ya kani kajing ya. Basam. Pikili nga. Oh ya. Okay to. Te kemudian snong jong tinga nang hakinili kani di ka hot topic of discussion po snong nomor urkaliar it's in the news for all the wrong reasons man syo. Te pidakan mau hiti benai. Kidan kibriu ki basi i nga bangarak kalam. Nomor kani kajing penblok adin bakang wine shop ani kani kisni sandi kamtam. Katu ke ibit bah teng-teng ki beri ki beli jing seng ru ki Muhammad Syukran ni ki beli jing seng ru teng-teng ki terwa tengah dah kan mau itu kisni nei itu kisni itu ki sausan benai nei bengiyak yang ni kam ngasirak kelam dan kawi kisni sandili musuh kerana ni ngakalam you pulet ru buan tiat mesni sandi nei au la mi jing riura bat ngate jing ketu pada ngathok nak government kan nomor bakade ka direction bakawan nak district administration mentek la kami tu jing blok kali yang tu ketu jing ya penuri urang tu te nga kerpat hakaburam nga kerpat alor kaburam ke sengurit ya district administration bakin penbiang no yang ada gitu ki CCTV tengah-tengah bio CCTV snong mana kanir ngandang pen tu ko TV tu ka tu hakilat patai kubor bang airu ke jing maham bagi nu gi kali kibawan banyang kadui beji demit hadin ti lada pi syak fain pi syarat sanad kamde syuk jeng bakala jungi nak senong nomor ngi ada penyil pa ba naluar pa mensua bangil ada ya tu bangin ya kelam te ketu jeng ya kelam kali i bede kami ke jeng peniuri ura ke jeng ya sniu pramingi manai ketu jeng sniu pramingi tinggal suara do na gini CCTV te si ka por bantre ke di yaki wine shop ke di spo beji mestap adu spo beje demit te tu ke extra kenta bang ai kharui beje pada kidan gitu kidan gitu bon ot kin tik bedi roshan bedi khaw roshan ki bedi ki khaw marbam ki bedi gini ki we dukan ne gitu ki bon ot ki ong ba spo beje kadang kloy plat long ni pen relax no adu khadwe tang tong in relax no adu kharui beje tama hadin kharui beje shwa kharui beje pihak ban khang no te ketu ka lat patai kubor bang ai ketu ka press briefing long ba kinu kali ki buan hadin khadui beje ka ade be ka jingdes ka jongpi ka da ngi check ka CCTV ngi lamp ada pisak khot standard kam lesu jeng bakala jungi long kita ki sinjam ki bing nasim nakal yang snong jungi ban te lakam ya tu ka jing ya yang kalibat gitu ki jing penat jing itu ki CCTV ngai i biki wan ki kali ki banabar snong ki bata tinted glass bamdan number plate kum kitu kali ada complain po police department kasong police department kan makan tek lakam ki kali ki ban tinted glass bak kelam number plate ki lamut bi kam sniwi di ki kwa banya ki nak beri la itu bendera tikum gitu ki wan bet la men mit bi ki kat we kat ar biji gitu ada complain siapa orang siapa sakaan kan isa ka way bede bat ka ban renew yang ni license wine shop ni longan haban pensai ba kan mingi barok hai ki badan yang ni MFL of license ni wine shop Shwa bingin renew ni haban siu ka professional tax ka di council ni siu ka professional tax dah tu ka professional tax kila calculate lang pada bat kitiki nong tre bingi employ hadukan kampe la pide dakarna ka siru buka tu jong ka professional tax kaya bila ka jong tinong tre ngi la ka jong ni siu andang ila de bio ka tu ka professional tax na ka district council kinsa ai ngi ka tu kanal liability statement po sil tax office
Kasil tax office kanim issue pi ketu kan non liability statement wafin renew ya ka license jong pi lada pi 4 yo ya ka professional tax naka district council ti benyo pat ya ka professional tax nak district council ngi ngisi ketu ka arjar san spa bat kata ka badai kinok trai ka di ka ba sisian sisna ta Ba Denzel, kani ka jing pernah ka kedau rumah mangan puli pi, baya ki NOC la ban ai tang la dadon karai balaya menjur lang nakaliang kedor bar senong. Te kemut kata ka jing menjur jong ki dukhat jong ka senong. Jong ka senong ka tahi baro ka wei ka long ka ba kongsan. Biling idon ni ka exception kendiat. Ina mensyua ki pimo ban ambaki menju konsol bagi bagi nong senong. Fi mensyua ka jing ngio information long reliable mo kata. Lagi potong rombak senong wai. oh Lagi potong executive committee bat new rombak senong wai. Ti mentang ngilok ni kwa long ba pi kan ni ka yu jungi kam long absolute. Idon itu bong fi mentan ba lada ke menjuri ke senong. Kini ada ke resolution ba brok kan soi dengan nong senong. Teng ta fi kawan kan. Nama nai nuk sai pi ko nong stai mensua kan gawi ka wine store. Hai, kumno kayo ngam tip. Hari pai ba hadir yomi. We protest, we hala, we penkelumah lu ki haban kang. Fi, jadi lah kadi menjur kami dok sedang nuk senong bro tengah sai kinum pois tu ka. You fi. Kata hi dia kata. Te habi pai ni pe mo kani ka kemdei tang ka jing jing bu akyat nre drugs ru dei we pat ka jing ka bangi kum ka jela ni kendo bangi tingkho man la kasingi. Ka iba ka district council pat ka plan ban le halor kata ka bentah. Fi drugs ru kani ti because ni council ngimla ban kem ngimla ban you can yi body peddlers si. Ti fi nak ko mo ngi fi ka limited ka paw ngi na KCDC kam tam drugs from drugs fi ti gilet underground. There's no such thing as legal drugs fi. Ti ka government ka hanle kata ka benta ki pulet ki ha banle ka benta begin kem mi tu gi AMTF orang benta. Tama kalau ngani ka drugs su mo nga su le research lihat nak kaling jonga. But no benta ka government ngi bet ka hit bet ka supply side. There's a supply and demand. Ka hit bet ka supply side. Tu drugs menta orang kiu ka dor. Fi kiu ka dor, which means begini boleh ki ha dang tu ki ha dang le criminal activity jongki khang mi yu bisa bentit au drugs. Sementara le si ngasu ong mo ada ka idea la beli gini ki ba rehabilitate ti ha nya mat kem gi suppliers. Hari gini ki ba rehabilitate gini beli ngim integrate bank society. Beli ke government kam ai microfinance ki bing sedang business khang ada rehabilitate ki kinya yo kam kinya yo jam mo bagi numlat balik bank situ. Nomor mental ada rehabilitate ki ru kilet sino tahu ki beli kan ong bete kini kena di drugs wai long pelok begini. Tun tag. Ha, rami tag tabu. Tinggi ni beli jayu hadin kata. Kilit pai yang situ ki pelok beli drugs. Beli social creature. Ngiran kami pelok. Dia long pelok bagi weh sino ki renda kajing iu ke. Ti kilit yang segitu. Ki poi di drugs yang. Fi sekarang ni ban balance kan nomor feedback komunika Portugal ajukan ni kani. Apa je bagi dia kata ke sistem gila. Ketika ketrikam bah kadang duna. Hari hapo ke Philippines dia penyiap dia siap dia iu. Ti kat mentah kat data punya dia kam tri kan kadang jur susu. Ti ka kiat kalau umju habihar ilaban ya ke ci konsi mid liquor. Ci ba lokal kan. Ti ulaya kem ula ka an numyo bil. Hari jayu mentah kadang jursu mal beli gini ki bedi mentah gitu ki country made liquor ni ki jingdi lokal gitu kali underground. Jadi mentah government yang lu pisah susu nomor kan pak pelit menggapo lah lead hak kem hasil ki lawyer bagi ni kun ya kes ke government prosecution tengah pisah kambun menyekut ini kes men gini bagi sakam kadang jur. Ti kadang la ba regulate ban me prohibit. Terang ni le ban regulate ngin khang samta bala jor plat tambah kam ai absolute prohibition membeli don ti keluar sentur ni ai fi te kata hi ka wen ki Maksudnya ke kana pia tu yang amene shwa ke interview ba pilapan kelai tu ke jaka po ur kaliar pilapan tu khindia di ba Denzel lagi ki basat kali pi ong pi ki pisni longang tu ngapai arzar kat saw te dong dengim na yakran ne ke business PE ki jingkelang tu ngi wandra te nomor ada di ba ba ka sport semua PE kat no pen kelai tu ka madan ur kaliar tu
Ti pihak mentip iru ke story ban yo pen kelai gitu kemudian urkalia hadu bahkan long hadu mentah. Ba mentah lagi kadang dan saka ongoing cricket tournament bingi liat lang bat ka Shillong Cricket Association ba Sam Kamti bingi promote yo tu ke CNB division. Ti shwa ban yo peran kam ya ketu kemudian ko adon gajing yura ka berserkai ba peran jonga ba kispai ti KMS. Maka tu jaka ketu kemudian deh. Hadu mentah iru kadang dan court case apa deng jong gitu ki ketua MES mah Military Engineering Services Central Works CWE Central Works Engineering bat ikong saramonding do di kurjangan por santia tinggal kan mau akting sam arjar kan nyo bangali rong stu jaka marang ile dia ngasi organize ball tournament am tinggal igni jaka ong tai kini ka biang ban pen organize tournament tang ba ki ilong lingkara ka jaka pi kan mau hi nada ya kan ya kan mau mangin yung kuat pen iyang itu keju jaka pemaswati ngahapan wat manu kan badi kitra ti anda ngalap iki kitrai ti ngalapan stu iki ngomong kuat organize tournament ti ngakuat panjing bet na pi kan mo ti i bepli itu hau ingai om makani kadang don kut kes bat kitu ki supaya ti ngiru adu mentangi mio ban penankam yo nakaliang jongali de pi penankam yang ni ka jakali ti kan stunat ma nomor pi yo pen kut senan ka jaka ti yang tanggawi bre pi tang sla azang ga jingda ka yang ni nei supaya sun penthot be pi ti kajasha kom ta por ngadang organize tournament kiwan sanut supaya nang tu ti la yura besar kai ba ngang tu ti kamkut datang tu madan ru ngapai syarat sadu sepo renjak PS ti nomor ba kimila ban penbe yang tu kapai po renjak PS ti sisa ngai le ban pensutu itu supaya ngi ong ngi ngimdei bengi ong bengi kam ka jaka ada kadan kut kes ngi sutu tamalong tam ngi pen bahai ka jaka kan banya ba ka sulong mau marmaka sulang lingkar community tinggal kan mau hat kapor bangapai po tanat ti iwan ini kanal Aceh Segal tinggal nang mud hiban ya kadan itu kanal tama itu kanal ila ada sngap no ya ka biki pensai gitu ki spy lang rut jung ite ti por ba ya kadan bat nga gitu ki lamut ban file yang ada ka FIR ki file FIR ha kalor kanong remba ngaperan kam ya kani ka jaka beran court case bakalong contempt of court tu la tho ba bas yang akan ba he is organizing a football tournament on a disputed land which is a contempt of court tinga bre ngasu ngali ka badai am ti ngakan mau tu kok ngaru ngakon lang kan long pat ipo do ban file ta mangidang suy draft ta drafting jong awde ka long ba ngatho ba the colonel is abetting all these illegal activities he's promoting drugs addiction gambling bootlegging berkhoi ka tu kan tidak apa siya kata ka jinga keren tu o nga fi dan ka proof hi keno yang hadu kan ni tengah peni katu kawi ka news caption kan ngakan mau kami apa kari kasih channel ka caption jong tu kari pan penan kam kiskul bat kisnong itu kemadan kan teh tu ka video ki iba kan itu badang ya khalai tu badang ya di tu belatia tu kemadan ka sata beda tu ka plastik li beda tu tidak lagi katu sutu bang ladan mangaon kalanti ka badai kan te utem gitu kisangot gitu kispai jong tengah ngong yu katu ka jing item jong pi say item say penbech which office say penbech so bat nga kan di KFIR penliap no da pia sakmat ngal along ready ban ya sakmat nomor ngala da nga sakem na menta organize ball tournament ngam tiang da ka be ifi kan nomor ki evidence la dan jadi ala perkhat bang tu ukli tu officer in charge tu rong ba pi compromise no nomor da pia i sakakut temun kam su ban ya kan tanat fla bi haya la lagi jong ki plida temut ada pi job mapi la sak penstem basam le job basam la penstem mapi ti la ya keren tu supaya withdraw no kan tu FIR ti withdraw FIR tengah layo penya itu tournament jonga de kenapa kan mi show kum ketu keju pada ka jing yura supaya ma file nak petition kan apa di administration ba ketu petition ka bangi file mingi nei ti nga draft ta ka rukom ba ninyo kan pernah kami kamadan for religious gatherings and sporting activities namanta ki jing liam ba namanta ki jing lia ka sports tangkini arben ho ti khadwi ki school ki sign lang kanong Mensong Sports Club ka sign lang ti Southly ki kenhun niam ka sengkasi nong Mensong ka balang Pentecostal ka balang Catholic bat ka balang Presbyterian ki sign lang itu resolution bat ngakwa ban ka jing sungu ya armut ki deputy commissioner benikong i madam Isawanda lalu bala irap ban mediate itu ke por bat tuspai bai ong hi bekini ki le ya ka babahan ada pentutahan ti ikhot ikini berarngut hi siapa ka office chamber jong ki dan lang hi bat ngaru bai ong kumta kai ong ya ka baki ni ki ko penbah ai ki mat develop miki ka site ki penbah miki ti kata ka kod ki jong pi ai ka manang ya ken terasa pada hanu baka kod ka rai job ti flash menten na jing penbah jong pi ya ka di kamadan ti hadin bangayo ka tu ka order ni DC dengan penbah ba ka tu ngara kini ki earth movers kini ki
Kini kiot movers ki damper kan iba nampak lah pilih daram. Te haki jaka belum disputed lan pimna jing sa ban develop ke site. Kasih ditang ka jing bakli baka jing irap jing madam isawana lalu tu ko porning ayo penbait ba tu. Ayo tap pompai. Mentar kalau internet hanga sa ste sejuk thanhi. Daya liti mentar tu la kham isngan, la bus tu ke gate tu. Dia tu ke gate dia irap madam aram kurba kan. Namar tu ke gate boleh ngapan nei. Long meski ngila bantai lakam nei kita kiki ke ini demit. Demit ki wandung ki bede satu tinggi not balik res am. Te kuma sui kerana ni kan boleh ngan len mo sipor ketu kamadan nak long no kidan ki besim kebu. Kila poi kini drug peddler sang tu. Te bantai lakam gitu nei. Request yang saya isi ni desak administration lingba ka Shillong beautification project ke jomki ki sanction yang tu ke gate kadai sadu saulaknya po hajar ngapanan kam lut berkai ka mon sna ba tu ke gate baba tu kendrok baba ba finda pet ya ki tournament ki jongi nei da kadai football ni cricket ngai be tu ka slogan say no to drugs and yes to sports. Say no to drugs and yes to sports yang aneh ka wan bit nadu naman sim nomor ngapun koi itu ke jaka ka ba hakapor mangipun koi itu ka madan runai ngiyo shibun ma gitu ki. Ternya te kadang ko ka news item i wan le iba kermen yuria ron ka Shillong mail ni penil ak namang ka dan ak mobile jo nga record pun koi itu ka madan am. Te ternya ki bun ma. Te say no to drugs and yes to sports slogan ne yang kalong nadu naman sim tu. Ta Badan zil pitip hakabakut hadu kan fiu I ba kani kajing penbena kan long ke job namar telah notify em ya ka state government namar ke state government ka yo khajna em kan kajing dia kiat MP ni kan ni khajna mo entah iba amne ri ong ba kanyarap revenue hari haya kata rung ha ban mo disagree dia beli namar kan example kum Gujarat kali ka dry state Harga per capita income jongka kali 3 times yang kami gelaya. Ke GDP jongka kali arpu khandai lakh crore. Jumlah gelaya kali 66,000 crore. Pi, teka debt to GSDP ratio jongiru keba ngini di top 10 temut kiram. Gila nut lai punyo persen. Data kali beli dekat alkohol kerap dia beli nginang haduk kata di top 10. Huk naik punyo persen. Ke Gujarat ke tentang arpo persen. Tingin ong ba ka some extent ke rap thai ong iba ne tambah kam di kumta namar ba nada amta fi kabun ka jing dia kiat ke kumno fin expect ba kan mi ke economic productivity jong breu ada thai one trade ngalai mengaru ki one trade la buat. Ti ki one trade ru dan tang ki tip su one trade menuru beli kadang do ben gila edi kala ayu ti ka jigdur ka bakram ka skini kim na triba ka snong ka thau ka omne dependency ratio ti bon ong hi ba ka revenue yo ban ka ta kam na ka yu ta kam la long fi menta lada ka government ka ban spend more ya ki dawai ya ki treatment centers ya ki de-addiction centers ti government ka adu pisa mensna school hospital surak Kuan menrap bahasa ti expenditure long ke kambun mo ti dal pio income hari expenditure kebun ka jot saksong ka thau ti ngat kam suya ti ngam ong bi bakala pi ibar idon main store not everyone would addict don't belong responsible kini yang kalau ni hatu kejing don jung kini ki wine store bala asu labun pala mentah hatu ka kata mo ya kilong yeng long sem ya ka im lang sa lang hi borok koi am hokin babli bang i kejing bun pi mta la mi si snong i la pe te trang wasong ba kana dala ngim prevention is better than cure yong mo dala ngim prevent makan proliferate plat makan bun plat makan jor plat demo kasora kejing jot ka ba ya ni mo ya di nabot te tingi hak ban kuma omne regulate ke regulate otherwise tikan sa keslong kajing jat kajing iu ti ka response kalau ngono mentan naki rang bas nong nudu pila ai ni notification sam kia response ke biang ba ke biang habun bahai berkemen ti long sin don maga iu don ba fu ni ngaru yang ma kajing le fi ka bas ti ni du president jong kasam ka wine association ki local wine. So ong jing le jo feel ka bu singi. Je ngana research ngana pling ong beli ong ta ka sastu ba
Fee ginawan ni ki bonded ani ki IMFL mo MFL, fee right. Indian Made Foreign Liquor. Fee ginawan kini po wine store gidon begini. Fee ti kini ki local basna wine ki local. Kini ti ki wan tang ki seasonal ki wan. Haki festival. Ti kini ki illegal badi mne surak bong e fee ru ki badi illegal kim judi ki local wine. Ka local wine ka ru ka alcoholic content kala kaduna percentage. Ba mandi man buat kam lalong ba fin addict ru kam lalong. Te kini ki jingle basna ni local wine ka support igi farmers igi dongrap jungi. Film lagi yo na kisim ni kisok na ki kisim ni na ki sna na ki. Fi riki Indian Made Foreign Liquor part de kalong very addictive. Katat ka doru. Cuba dia smart bah kan menjadi menjadi itu. Jaga penjat yang senang kata. Fi de kan ni gini iu. ความดันรับขึ้นเดียดชาวบางอย่างสงวนนามกับปอร์ Mene fi ong itu ga revenue na Ya. kakak. Nay pihak ban kan mau so por bangas dang ka statement jonga ngong kumno. House nam arzar khatsaw. Shwa bakan khang ga NGT ga jing salan duyong. Bumut ba lada jing salan duyong kam sa khang nay. Kamun kam ya ban sanya ya ha. Revenue ya ta khajana na kakya. Namar bleng ong fi going by experience manang kini ki sausan banay ngawan ko Bhubaneswar. Ngawan ya ka training naman ta kiwi pat ki business ki jonga nay. Ngi ka snong nay ka ruspa ba. Kibriyo ki bali ka khoj ba ka snong. Ka khoj kibriyo nga uwe nong krong ng mi uwe nong buar ng mi nay. Te anang la dig deep ya ka yu jong kinay. Masuthu ba ka to ka snong ka rich pitip Bhubaneswar. Bhubaneswar is very rich in minerals. Te ka jong ki download ki rich in everywhere ki ka waterways jong ki ru ka inan waterways jong ki ka business ka khlan. Te kidon nga roadways, kidon railways, kidon airways, kidon barkot. Plus ki marpo khandaw. Ka risa Bhubaneswar di jaka bapmi bon ma ki marpo khandaw. Namar ki yo ban panan kam ki marpo khandaw ki badan hajala jung ki nay. Ka kiyo ka jala hadu ka tutu ka ruspa hadu ka tu nay hadu ba long hadu ka la ban nyarap ka la sa government te. Te ka jing jung ni menta raw material jung don bitang u. Duyong bat limestone. Tu duyong di min bapmi ba ka revenue jong ka. Jela. Tinadu bakawan ka to ka NGT ban on rat hole coal mining am ka to ka jingkang ka NGT masalan duyong ka khajna jong ka state Meghalaya ka herang tu kan. Te jina dadi bakalong ka apo Bhubaneswar namar nga keren ni kay bangla da wan bangla da bi. Tada kimar po kan daw kibun ka jela lada kiyo ban penya nyam. Kamen kami ru bapinchanya ka kya mati katakin. Tu kapor kam syasyu te ngan sedang shani I ba Denzel ya ingko banyak sungguh pi ki jingkren penkut lani closing comments. Ampi ya kani ka kam ngaso ba kajing trilang hi bun kam. Ka KCDC, ka Excise Department, ki Police, ka Snong kita ki balai ban regulate. Ya kani ka jing bun plant jing kerai kani ka kamtam illegal. Bat ka jing mi kambun jusu jing ni wine store ni bonded warehouse. Ti kawe ka senjam ngila ne KCC ong mener ka fi ba ngila ban ong ki village te ba I jaka ki Snong mo village ba ngin empower ki ba kin identify kini ba de illegal ki ba you can tingin rap lang kini coordinate lang with police kuno ban ban kam na ne pen do judge kini illegal ru ti ke government wa thai dindon ka transparent licensing policy krim pit ba ka no ka Swaban ai ya kini ki dukan kiat nani ki bonded warehouse krim pit krin assess ka local impact Swaban ai ti den sim ya community consultation ngom ne mer kajingkan bat gi pajba ti ni gi distancing gi han pajba ni gi school ni gi hospital ni gi jeseng mo ti ha bakhat du kan so na kani ba let's say don upra aku wisi mo ekonomi jingi tingin mo kamdi na kiat ngin long very sure ba economic development kan wan na bun ki kamdi na kita mo nga supit kai gini ki economic model jong ka Gujarat ke Germany ke China ke mi ki special economic zone itu digilat kan increase ke import export or pensuk rules import export increase ya export kita tax benefit kita kan pensuk ya government clearance bane gi business kita kan ta gilan nanti te takatai boleh Okay, boleh ba Denzel.
Pasam. Tinggal sungguh di jingkran penkut nafi. Oh, kabang buram yang kata karai bi pak nakal yang ke dis council te kadi katai ba di end dia kembang iba kapan wan sa public hearing tinggal sutenat banong ni bangiru por pengiya itu gika mang teru kampat penmi kata notification nggak ada ya merjimut ini bagi traje ka bro kam dei bagi shu ai kumba shitip tang rong ba snong sekretari snong ba u executive committee ring ada bi khalut plus hak tu ka kawin ni ki procedures banyo itu ka license su excise department ki conduct a public hearing ni yang teh ko kata teh apa dei pada ekonomi nga long kembang ada kerana pi mana ada bangawan hindai long ladah ini ki long si ka ba kata ba ini mana kan ni ka katu kajing katui ka ba ka revenue bawan na duyong teh bang anuk sai pi ka tu snong bangawan hi mana kan ni tu ka Bhubaneswar bangai i miki kilong rich and so mineral resources plus ki kidan bun ki lat banya hi pateng kakat kidan nado ka duriau nomor gitu kiyo ka banyak nak yu te kidan ka airport kan ni ka railway head bikin yo ban yu kira long boat in four ways kan roadways railways waterways and airways jadi kita sangat tai di kiwan miki ka bor sangat tai nak banyak pet mo tai Te kat ba ki don ki lat ki lenti ki ba lapin shisha na ka benta ban penduna ya ka jing pendon kam ne ka jing di kiat ka ba sebab palat bat ki jing ma ki ba yadai bat kan ni kum ka jing bu renti bat ki jing perking kendon halor ka jing bun jong ki jaka de kiat bat ka jing ai na pleng jong ki ka jing pen kiu ya ka khajna jong ka kiat ka jing bu kendon haba yadai bat ki sngi bat ki kenta haba ki briu ki thit kiat na lor ki wei ka hukum badang shen balapin mi da ka KHADC ban perking ya ka bor jung ki kli nong sin shar shnong ban INOC shaki dukan de kyat ka sa ha ka jing yai up la ka neslem ne em bat yarap penduna ya ka jing ma ka bayadai bat ka kyat ban pelat ya ki yeng ki sem ki jongi bat ka imlang sa lang hi barok wai sa sin pat nga ai kuble ya baro anu ki nong shim benta mata ka episode iba Denzel Renachen ni aku boleh riba sambor lang ding do bang aku boleh kerpang pi kinong pe ki jongi haidu ni kin do pat aku ke episode boleh spon